Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kiladon hadu sispa sau pengwatam ki khana ki bala penrung kertang giladi Hakari Boy Cricket Academy kabala long hamada nileka joka Saint Michael High Secondary School Umsning ban pentebet iladi hakakami leka cricket da ka jingsim khia bat ka jingkit kli jongkinoilam ka Riboy District Cricket Association hakani ka jing penrung kertang ye ki khana la sakilang do president ka Riboy District Cricket Association uba Rianal Kharkamni u working president uba Ferdinand Kharkamni u secretary uba Michael Kharhunai u parish priest jangka parish Umsning u Father Pius Shadab pat kino yalam ke association. Hakani kesengi ke Riboy Cricket Academy. Kalapan kupuram ya ki kan rengut ki state player na Riboy District bat laya soiru ya ke soskular yesu thuk jengmut bat ke Saint Michael High Secondary School Umsning ban penan kam ya ke madan na kebentar ke jing aji kai ki kena link bak ke Riboy Cricket Academy. Sabi kali Pak. Aku stapler mo ako. Bila? Stapler ba ako? Sabi beneroy. Dalika. Jai. Ada teri yawan birthday na. Happy birthday. Tambah. Ada? Siang? Sanai. Zero 548. Thank you. Jo VI AN Anthony Jovi Antonio Seorang deh birthday September Leiterik September di beli bang Kentai mana siap? Miss Anuradha Guru and Miss Shandu. Banki Ushaprang. Kadang gawe ka Tennis Academy hapo Amerika kan mau sisin. Kibreu ki ong ya gitu ki kena bawan rung satu. Hangne lada kirung hakane kisah hakane ke kenro Om Don TV Om Don
Kot kubor, om dan mobile, nabi kuah bandrung one. Tebun nak kena ki kuah bandrung. Kiong naga benta jungi, yo tangga tu geraket baru tu bol abiang indon kam kiwai ten is ball. Mo, banang ta, sani kinong yelekai tenis kipapunam ha pertai. Tiap hiru lada pikwa ban poi syakathong. Hiap don kata kajing angnot, kajing terang nado kadonot kamen sim. Kabar habipidon kata kajing terang, kajing angnot nado kadonot kamen sim. Long kibayai ne badi Aisyah. Barhap trei sitom. Lada pikwa ban khet ikiso kibatiang. Hiap ban trei sitom. Klam kajing trei sitom. Pinom poi shano. Ni naga school management. Ni kemen ban IAP kane ka kabuk siar. Video benta. Naga Ribhoi District Cricket Association. Kiwat ye ki kena. Ki badan sub, ki badan katalan. Tengah aku play kerpang ye ki bagi le ye kane. Ki mei pa jungpi. Ki aila de pi banwan hang ne. Ki no hikai jungpi. Ki aila de pi ban shim bantat. Tang nak benta kowe ke jeng temu. Ban me kita ki klur ke banengkong kriket agane kathan jungi. Kabar na ka benta ke jeng mentoy jeng pi shimet. Wong mo kadon ka jeng ong ka aim for the sun but you may reach the moon. Henry aim high barobor. Tengi baro ngila ban kentu kenpan pi ngila ban ai jing sneng ngila ban kedau kalat kelenti Henry hakapak hadu kasyong api nalor kine barakhoj ka cricket ka ailad ru ban yo ki kam ki jam ngayo sneu begitu ki balayo rung ha ka state ki layo tulok madu banai ni ki dia stipend ma oh yo tangan orang rium lakum no ki yo sesian di sana yo kendian tapi ki cricket player jungi hapori India baru kilong billionaire mo tekine baru kilong ikinja insentif hagawat kam wat jamru cricket kan saya rabi pila da fitrei sitom menta haba ki brev ki wat kam sorkar jenjar bha ngiwat ngi like away ke post no hikai apply arspa la spa lo teman dia tangi way ditai way ro hab le sitom hab tre sitom kena jungi mentabun bala start sudah ke kule ki degree balai fujai di wan apply kam ke buat si jan si file ki certificate baki yo Henry job opportunities undon laduna hakano kalian te ka way ni kilan kilenti bapin keu seprang bapin biang ka mai gaje kalong ka cricket awang mdai tang cricket reka way na kilat kilenti tena kalian ka school management ngilaya keren ya play jung mod katto kan yangot ngis ngeudai ban ong to angin persyang mentangin sasoy kene ka mamarendong balai senam hadin kata dang bahang ngidang penkeu susu lese ladai kadang bahang ngidang wat susu kilat kilenti ban penkeu ya pi seprang kajing temu jengi kalong tang kata gawahi ban ai kilat ti philayo kat kine kilat pendon kam bha phi ki khnarit haba phila cricket bha phin sala ro ban cricket bha haba ka bormet jung phi haba ka snam jung phi ka to haba phi pengat ke jung bot perkhat haba phin don por ban le ki kam kai phi le cricket phi thaj phi le cheyeng phi sum phi sai nang ta phila ban cricket bha tega jingdon jung pia ka cricket academy ro kan yaram pi ban kiar na bon gi jing sneu ta shibon gi jing mentoy ki ba phin sayo da ka ba phi register hakane ka cricket academy tena kaliang junga nga kitbok kitwiang nga angnot nga khmi lenti mana phi kat ne khroi ki ba yadon hang ne sapau ba ki klor cricket nang lenam sning jungi kata kan selong gi jing kemen ka bakra ki samla pule juru ki nong sinong jong athai num sling hakaban ngin itho yakane ka jilakai kum kata ka jingikai kum ka kawen ka academy ka Ribhoi District Cricket Association Kladon nadu ki por menshwa
ban ngaso ba menta kala di kapor ringi ban penhe shu ya ne ka jing trekam lomba ka jing ya te soi sa sekolah bat ka memorandum of understanding bat ka Saint School Saint Michael te ni kong ngaso ban pau shapi iwe piwe lomba ka ne kapor ka jinon kam ne kapor ka dei ka Sibenta ban penkiu yang dijilakai cricket kombangan su brief ya pi kendian ni don ka development cricket ASEAN apo ka eastern border area ka mengitip stage ka Thain Borumbong ka western development cricket ASEAN ka badon stage po western po Jirang te ngidon ka Nongpo Academy ka pada po Nongpo but ngidang suya kendu ya ki riurang ba ki ba ya cricket stage Thain Umsen Tem Marwet Kanapara Joroban Bornihat kaban itu kum ka Northern Development Unit kaban long Sibenta ban ya trelang pat ka Riboy District Cricket ASEAN te kumba pila tip ba ngilayat yang ne kalti mentana du 1995 but ngilayo ban ya trei khambashu hakini ki sansnem ye kabang ngila achieve kawai kaba nakaliang ki Presiden Joka Riboy District Cricket ASEAN nila penyo ya kawi kamadan kaba paka kaba ka natural grass kaba penyo pan ya sakhi ha kapor pesawat hangtei hapo Nongpo kemudian hate hapo badan Nongkrak kawai pat kadai ka indoor stadium kaba la ai lemba joka BCCI sya ka Meghalaya Cricket ASEAN bat kaliang Joka Riboy District Cricket ASEAN nglayo ban ai yang jaka kepada hang teh hapo Borumbong Kurkalang kini ki achievements hendai kini ki baritam nambah bada gidon ki infrastructure ki bahe kan non dulu hendai la dengim don ki players ban mi na po ka district jongi kin wan ban simenta ki academy prepare la kimio ban ya participate la ne mi khmat na ka state kan long sep no kata ka jingdon jingem jongi la ne kata ka jaka bakatang ba ki players ki yo ban lakai hendai ngets kam ni khmat kini ki South Sudan BA ngilayo ban penmi la ne produce hadu 100 ki state players jong na ka district ki bala represent ya ka state but ko mengitip ba hapo umsning ki dan hadu samut ki state players ki represent ya ka state lemba jong ka district kajungi te kata di kawai ka ba ngaso ban ai ka jing tapti ya boro ya pi iwe ki players but ki coach ki sa kendo ya pi na por support ban ai ji kai na kamata kalawe ke jompi hapo cricket ki coach ngi kita ngne angut kita senior players ki pansa pek kerpang epi pa ke bangi thu lang hang ne bangi dan kan poi ngin yo so ngin khai so bathiang kata di jang lut ke jungi ngin man ngin community ba sis rup nai na system nang ne kinang bun shoot player pada represent ke state pan kin wara ke buram jong ikan ne khangap tam ikan ke jaka bagi yo ban shat ban hikai nang tai ke yeng ke sem tai ke dong ke than ka ba ningkong ai in kan baong yo ke jaka ban shat hikai bangin poi sakap buram sakanam lang ba kini ki menong ilam lenti klur ke belam lenti ngi bangin poi sak ka thong tang tai kan tin bangas Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off.
Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time. Skoda.